नीति आयोग की एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सरुक अमा ओइरिबा संपूर्णता अभियान गा मरी लेनना सोइल हेल्थ कार्ड इंथोकपगी मतांगदा ngasi wari watai sanabagi khudongchaba lawjage hojik unajage district agriculture officer gi phampubiribi Srimati TS Glenny Mochanga ahanbada Madam Glenis pu thagachari ngasi Akaspani Imphal da matam pibiduna Sampoornata abhiyan gi matangda wari sanabagi ayaba pibirakpagi dhamak Madam ahanbada soil health card haibasi karino amadi masigi kanabagi matangda wahi khra thambinaba haijari Sampoornata abhiyan gi makhasida indicator ama soil health card haina yaubagi maramna asigi matangda ai haijage khoigi soil health card haibasi 2018 dagi Chandel district si aspirational district haina launch tawbadagi hauraga soil health card si themlai aduga soil health card si jelli farmer da awareness pb Chandel district si akoi block ahum oye block ahum si Khenjoy Chakpikarong aduga Chandel block khoina staff akoi mayam tawraga awareness pire soil health card ki benefit soil health card si kramhain oibra haibisi akoina challaga farmer sing sida magi kana basi akoina awareness pire adagi de akoina sumaina soil sample collect tawbiraga test tawraga card tu akoina jen thok piraga farmer khoisida mai kana basi asini har se asigi akoina piriba dose asidagi henna hunbiganu adu hunladi nakhoi overdose oirakpagi maramna akoisi asigi soil health card se akoina sembani soil test tawbibani nakhoi lause soil test tawba matamda nakhoi gi soil si asinba ayapa ki micronutrients oiro natrag macro oiro hanglakpa matamda soil sida awatpa natrag ahenba asimayam si thidoaga testing card asidagi nakhoi ni yengbiraga hargumbo hunbiradi nakhoi gi lawsu phagani aduga health hazard su leiroi nakhoi health su hena pharakani haibisi India government na district ngakta nate all India sida akoi gi soil si chahi khuding lawsi uraga crop mayam si tharaga lapani na laihau kari kara si loina crop na chup khrabni na soil si kari awat pa lebra khangdok ningai asigi soil testing si tausi haina Prime Minister Narendra Modi na su akoi 2015 da launch tawbi khibani launch tawbaga loina na Krishi Kalyan Abhiyan haina KKA phase 1 2 asi tawba matam sida village chatlaga crops kumba jenbire awareness pire implements jenbire aduga mokhoi lawdo akoina soil do lawbiraga health card sembase yame more than 4000 hena sembi khrabni adubu akoigi soil health card si validity le aduna 18 dagi akoina sembiba card di akoi expire oibani na akoina mokhoi gi adugi do amuka renew tawbibni aduna hojikti renew tawrakpase 2018 dagi haura akoina renew tawrakpase niti ayok sida akoina amuka report si pibire report piba matamda adugi renew tawrakpa soil health card semlakpa jen thokpa asimakai niti ayok ta akoina tawrakpa kansida 2024 June sida akoina masing se 1700 kumba se update tawkhre aduga Sampoornata gi makhada akoina target mayam su piri adugi target tu akoina horen makhat tana amuka haijage aduga asigi soil health card haibisi magi kana bisi kyam kana bra haibu matamda akoigi lawsi akoina soil si test tawbi khraba kanda magi lawsi da kari wat bra aduga kari hen bra acidic oibra alkaline oibra natraga micronutrients wat bra natraga ngasai gi lime wat bra asigo mayam sa akoina thido aga department na su mokhoi gi awat pa ngasai gi lime jen biba micronutrients jen biba asigo sa akoina free of cost ta mayam si jen biraga makoina asigumba benefit mayam si su farmer khoina phangjabani aduga akhangba bhab tabanadi soil si akhoi test tawbio aigi soil si test tawbio haina asigumba mayam su lae akhoi farmer da akoina collect tawhanba matamda makoina awareness se kitang watpa gumba leibani na khoi staff tharaga block khuding da village khuding da soil si collect farmer yauna soil si collect tawhalaga testing tawbire makhoi tu card sembiraga card si piba kanda makoina makhoi awatpa nutrients oiro har oiro awatpa makhai sin makoina chaibire hojikti Chandel si aspirational district lakpadagi
अखोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दसु असिगुंबा अवेयरनेस से अखोइना खुन दा चलगा फार्मर दसु अखोइना अवेयरनेस पीबा मतमदा मखोइनसु हुजिकी असिगी सोइल हेल्थ कार्ड की मरम से खंगलाए अदुना आइगी सोइल सु टेस्ट तौबियो आइगी सोइल सु टेस्ट तौबियो हाइबिगी असिगुंबा मयाम सु फार्मर दगी सु अखोइना कलेक्ट तौबा फंगी सोइल हेल्थ कार्ड से अखोइगी प्राइम मिनिस्टर ना सिंबा तौबिरकपसे अखोइ चांदेल डिस्ट्रिक्ट दसु कानाबा फंगे हाइबिसि हाइनिंगे याम नुंगाइरे मैडम ना सोइल हेल्थ कार्ड हाइबसि करिनो अमदी सोइल हेल्थ कार्ड पिथोकपगी बेनिफिशियरिसिंगदा सिगी कानाबा अमदी पिथोकपगी मरम मैडम ना फजना ताकपीखरे मैडम मखा ताबदा अइना हंजनिंगबसिना होजी अखोइना पाइखलिबा संपूर्णता अभियान की मखादा नंबर ऑफ सोइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन से मैडम क्या मुक्ति डिस्ट्रीब्यूट तौबीखरे होजिकी ओइना अखोइगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ओइनादी इंडिकेटर से सोइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हाइना यावबनी अदुना 3 months की मनुंगसिदा अखोइ 525 सोइल हेल्थ कार्ड से डिस्ट्रीब्यूट तौगनी हाइना अखोइना टारगेट थमखरे असिगी टारगेट से जुलाई दना 175 अदो अगस्त दसु 175 सितंबर दसु 175 ओइना अखोइना थमजखरे असिगी जुलाई था गिसिदी अखोइ हुजिक जेन खरे 175 से अखोइ कार्ड से लोइना बेनिफिशियरी दा जेन थोखरे 100% कंप्लीट ओइखरे अदुगा अगस्त था गिसिसु अखोइ अवेयरनेस सु पीरे अदुगा सोइल हेल्थ कार्ड सु जेन खरे असिगी सिसु अखोइ टारगेट से 100% कंप्लीट ओइखरे अदुना हुजिक से असि सितंबर गिसिदा अखोइना फर्स्ट वीक असिदा अखोइना सोइल हेल्थ कार्ड से डिस्ट्रीब्यूट तौबसे अखोइ 60 कार्ड्स कुंबसे अखोइना डिस्ट्रीब्यूट तौजखरे अदुगा द रेस्ट अवार्ड पसे इसोइ सोइदना 30 सितंबर ददि अखोइ कंप्लीट तौगनी हाइबसे आइगी थाजब थमगे सोइदना अखोइ कंप्लीट तौजगनी हाइना खनजे अदुगा असिगी जुलाई अगस्त सितंबर संपूर्णता की टारगेट से लोइजरसु अखोइदि नीति आयोग की मंथली रिपोर्ट अदुम पीखिगनी हाइबसे थमजरगा सेसुम लोइसिनजगे याम नुंगाइरे मैडम थगचरी मैडम नंगसी मतम पिनबिदुना संपूर्णता अभियान की मतांगदा मैडम ना ताकपी तंबीबगी थैंक यू हुजिक अइना वरी सनाजगदबसिना एलके रोशिला अनालगनी एलके रोशिला अनालसी हुजिक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस चांदेल की मखादा हेल्थ कार्ड बेनिफिशियरी अमा ओइरिबने रोशिला सोइल हेल्थ कार्ड फंगबदगी लौमी अमा ओइना करी कानाबा फंगबी आई सोइल हेल्थ कार्ड फंगबगी मरम सिदा आई हकना कानाबा फंगजबा मफम अमा अनिंगकता थमजगे हाना खोइना लौ उबा मतमदा खोइगी लाइबाक से टेस्ट तौदबा मतमदा अखोइना थानिंगबा पंगथा थाय हारदुसु करम्बा चाइगनी हाइना खंगदना खोइगी ओन नॉलेज दा पंगथा थाबा पंगहुन हुनबा तौबदुदा खोइसी प्रोडक्ट यामदरे अदुबु सोइल हेल्थ कार्ड से टेस्ट तौबीरगा अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोइना सोइल से मोइना टेस्ट तौबीरगा असिगी सोइल हेल्थ कार्ड से फंगख्रबा मतोंगददी असिगी सोइल हेल्थ कार्ड से येंगलगा आइगी लौदो दाकार ओइबा मागी मचाक मखाइदो आइना पिजबा मतमदा हानदगी आइगी क्रॉप ओइरो वेजिटेबल्स ओइरो लोइना डबल क्रॉपिंग आइसी फंगखरे अदुना याम हरावे एग्रीकल्चर सिंगना आई अखोइ फार्मर खोइ खंगदबा खोइदा मोइना अखोइबु काउसिनदना अखोइगी लौ मखाइ से सोइल टेस्ट तौबीदना हौजिक अखोइना हानदगी अवाबा मखाइदो हौजिकती डबल क्रॉपिंग फंगलबनिना अखोइसी अचा अथक्ता दुगा फैमिली मेंटेनेंस दसु हेना अखोइसी चाउखटपा ओइरे हाइबगी हराउबा फंगदोक्चबनी मथंगदा वरी सानागदबसी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस चांदेल की VEW की फंपुबीरिबी ताइलिन रांगबु अनालगनी ताइलिनदा अइना हंजनिंगबसी सोइल हेल्थ कार्ड पिथोकनबगी दमकता सैंपल कलेक्शन तौबगी मतांगदा वही खरा थंबिनबा आई हाइजरी लौकोन अमदा चटसे हाइबसिदा खोइना सोइल सैंपल कलेक्शन चटपसे खोइना मटेरियल्स रिक्वायर सि करी होइब्रा हाइरदे खोइ जोटपाग अमा पाइजे कुर्पी अमा अदुगा स्केल अमा अदु मतुंगदा खोइना फ्रेश प्लास्टिक बैग अमा सु पाइए अदुगा चा चेक तौनबदो अदु सु अमा पाइए अदुगा खोइना प्रोसेस या हानबदा खोइना लौकोन अमा चटपदा खोइना 8 to 10 प्लेसेस की सोइल सि कलेक्ट तौबने सिदा क्रम हाइना कलेक्ट तौब्रा हाइरगा खोइना जोटपागना 15 सेंटीमीटर सि टिक तौरे 15 cm टिक तौख्रबा मतुंगदुना कुर्पीदुना खोइना
2.5 centimeter layer se muka soil se tawe haisa sengdowe haisira adu mathak 2.5 layer matung dagi soil do koina laukhalle adu koina collect tawriba soil se loina mix tawraga soil du da koina khomjin badu da amod apa unwanted things yauba khoi do koina loina hundoga hojik ke koina soil collect tawriba pot se koina 4 parts da khai dokre part mari dagi part ani hundoraga part ani se koina khome to asigi process se koina dum repeat tawgani soil se 500 gram khak tangai re ha matam asida 2 mm gi stainless steel gi cha shape tu na koina khai doraga soil lawkhat kraba matung da akoina hojik soil fine soil oire ha ba pot se koina fresh plastic bag tu da hapirani adu matung da akoina si collect tawriba pot se akoina lab ta pura ga akoina akoi Chandel agriculture department gi oina de akoina testing kit season nai soil test ki damak da pH soil test ki damak de khoi soil se 6 gram darkar oye adu mathak tu da akoina beaker da hapani aduga 30 ml distilled water hapkani adu matung da akoina beaker do glass rod tu na stir tawraga 2 minutes kumba fajana totpiba totpiraga mix tawbiba hoy adu loiraga akoina hojik soil sample se koina test tawrani pH ki de aduna loire aduga asi loikraba matung da koina hojik pH form se fajana distilled water na champhok piaga tissue paper na fajana tai pigani adu matung da koina hojik soil health card ta moina makhan si loina test tawba loiraba matung da koina soil health card se akoina hojik ki data se mayam information sita note tawbiraga test si loire haba matung sida akoina soil health card se awareness program pangthuraga akoina farmers koi se kauraga moigi hojik ki soil health card ta moigi kari awat pa laibra NPK da or soil pH da asi mayam se moida explain tawbiraga card se koina farmer da yenthoe Aroibegi oina taminarasi Chakpikarong block ki percentage of soil health card generated against soil sample collection target haibigi matangda SDAO Chakpikarong dagi wahi khara ngasi aihangna aspirational block program amasung masigi makhada Chakpikarong block ta pangthokhiba activities sing khara thamjage aspirational block program asi honorable prime minister na January 7 2023 da launch tokhibani hapta ma chupna chathakhiba sankap sapta manungda Chakpikarong aspirational block program su 6 October 2023 da sabhavna madhab Chakpikarong da agriculture and allied departments pullaga panghok minaki aspirational block program asigi makhada agriculture department na maru oina pangthokpa key performance indicator si soil health card puthokna bani farmers kuding makta soil health card phangnana basu program ni SAMPOORNATA ABHIYAN program su July 2024 da Chakpikarong block da pangthokhi masida tha khuding da soil health card haibadi July gi 60 August gi 60 September gi 60 issue tawgadaba asi July ga August tha sigi 100% su achieve tawkre yen su yenkre farmers awareness program su pangthokre handak September tha asigi su soil health card issue tawba haujare soidamak September tha asi loidringai 100% achieve tawnaba tawjagani aduga farmers awareness program su pangthokani